Ngwatanĩro ya tanithia ya Chamber of Commerce kaunti ya Kitui nienda County Commissioner wa Kitui Kipchumba Ruto aikiithie kananza maya usesei muve wa kisomo na ula wa utandithia kaunti ya Kitui ina vingi ya tandithia manzovi ilavu ila itwani vakuvi na masukulu kwa atiania na molo utomo wa silikali wa kwenda kuvinga ilavu ila si vakuvi na masukulu tamita maana tatu hukule uo mwene kivila wa ngwatanĩro ya tanithia Chamber of Commerce Kitui Alex Munyoki vala wenda unena nyewambe kutoa yewambe wa itambia yeu kwoso aiweta kwikia kiu vate unenania na eni yanda ni kwikia atandithia asu wasio munene Enesmas Chalo ilivoti. Ainana na ndeki mamovo mwene kivilo wa ngwatanĩro ya tandithia ya Chamber of Commerce Kitui Alex Munyoki niwaweta ni matwa isio nene na ngavasi ya silikali ya kaunti ya Kitui nela nene kuikithia atandithia na thukumimo maina nyama wanundu ni asiei na ni akunigu kiukwati aiweta kuvingu kwa biasala hii kukaeta ukona munene kuo indi venanzia ya kulunga biasala hii utene kuivinga nokana kwa ile mawithu luko maa kusomea ni kuuli atandithia maitu ma alama usika na maundu manzobi kana ni tunakwatie molodo wa silikali wakana alamena mautandithia mamba wanza na spirit siba gube na maskulu kana nizia ile kubingwa na nundu wa kwithia nitwendesia unenania kwizila kwa county commissioner na silikali nene na silikali ya county nigenda tumanzenzia ya undu muyaono utona kuyaniswa. Munyoki henda county commissioner county ya Kitui Kipchumba Ruto omana maofisa make mosese meikambe kuosa matambe ma kukuthula atandithia sukuma wa biasala nimo kwa kilo aweta nikitonya kueta asara nene kwi biasala isu indi ino manena nyina kumanza undu biasala isu ikwesa kuveta ngwesio ni isu vate mwene nthiono mwa kuiwa emo vinyie ndivongu kula cia county commissioner kwezila kwanza amani yake ya usesei na muviani wa kisomo mekambe kuvingi andu maitu mawia mo biga tuambe kuithwa na kikalo igana tumanzenzia. Munyoki iweta mota chemba ni meyumbanite kutetea atandithia mo kwanza asionze meika kwate wasio kana kuvinyiwa indi ila kumela mawaliuku tama silikali kwenda biasala sibo kumuna skulu sivetangwe unenenya wa ene yandani wele kwamba kunengo mwanya wambe kama ende zi biashara ino meo mbamuna adhuko nyumo meo na siana sima skulu na netu vikie vinda ya mabisi na mono maile kwa mabisi Dili vote avlingo Movomo Tongo TV Neto Onesmus Chalo.